الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. پروردگارا شفیع حضرت زہرا سلام اللہ حسن خان مولی شفیع بالخصوص قسم سٹرٹ کو حضرت زینب زہرا خدایا سال من ہم کر گزرا پروردگارا دنیا نیز بات و بوا ایمان وقت نزا کرز آسان شار قبر وحشت قبر اشتجیس محفوظ پروردگارا کل بیمار مریضن کا شفای عاجل عطا مد نظر بیمار حاضرین نماز بیمار یک مجلس وزت علاقس مزت محلس مز پروردگارا بیمار دار و مریض دار و انتباس کرنی خدایا تمن بیمار و مریض بحق امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام پنی شفا خانم شفا کرک عطا پنی دوا خانم دوا کرک نصیب پروردگارا شریکی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن بینین کوئی من کوچ خیری خدایا تمن کر اولاد صالح عطا من اولاد سوچ تک تم رچک ازہر بلا یسی مشکلات اسکر آسان پروردگارا رہبر معظم مراجع کرام علماء دین رچک ازہر بلا ذاکرین پسخان پیشخان جماعت رچک ازہر بلا خداوندہ ظلم تو ظلم کر فنا پروردگارا اسلام شوین کس خداوندہ بیدار واتنا وان اسلام اس خلاف سازش کرا اگر قابل ہدایت چھ ہدایت کر اگر قابل ہدایت چھ پروردگارا تیری شر مشتوں محفوظ پروردگارا یم دنیا تک مومن مومنات مسلم مسلمات اموات حاضرین پروردگارا خصوصا یس مول اسنی جدا سلیم پروردگارا اس قبر تی کرز پرنو صحو خطا کرز عفو حاضرین من جميع حاجات روا ثانی وقت امام کرو ثانی عبد الظہور برشان حضرت زینب کبرا کرو بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی سن شکر سنائی توفیق و عطا آستے عزیزاں تے بزرگوارن المومنین ہم زیارت کر خدای نصیب اور توفیق و عطا کے ساتھ کلمات و خدمت اسمس کرو عرض البتہ اسپانش شمید نصیحت انشاءاللہ تونی خطرہ سے بائی سے تذکر بکر سکی اختصاراً چونکہ سردی تیشی ماشاءاللہ چونکہ شو وقت جان پابند انشاءاللہ بطن انتون وقت انشاءاللہ کرو صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کافی وظیفہ سرن کور بڑے ماشاءاللہ اگر چیز کم توفیق میول مگر بہترین انداز اسمز اور مخراج عقیدت چونکہ آزاز شہادت علیہ مکرم حضرت زینب کبرا اگر امس متعلق یچو کی حوالے واقعاً چیز قاصر حکم کی ہم یعنی امیک مطلب یہ کہ جو سمسن عظمت شد جو سمسن صبر شد جو سمسن شجاعت شد جو سمسن بہادری شد جو سمسن مشن شد یہ کوئی تحت گھٹ کار اسمز زند تو اسلام زند تو رسال زند تو امام لہذا تحت متعلق سون زبان قومی یا خاص چیز ون حقیقت حکومی سے حق عدوی کی البتہ تبرکن توفیق اور پروردگار عالمین عطا لہذا کینسا جملات کروس انسی جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا سے چونکہ تجھو سری زانان انسان یس یا دنیا سمز آو صدحن معصومن بغیر شن عالم آسان کی شن معصوم آسان کی بلکہ امیش پروردگار عالمینن تھیمت پتہ وط یہ ہے کہ اصل انسان تے بنت یہ ہے کہ بد انسان تے
امس مز ہیکہ بہترین صفات گژھِتھ اور امس مز ہیکن بد کردار تہِ گژھِتھ لہذا یہ اثر انسان سندس اخ زندگی مز کینژھا چیز تراوان بس تہندس خدمت مز کر عرض گۄڈنیُک یُس انسان سٕنٛز شخصیت چھُ بناوان سُہ گوٚو وراثت وراثت کیا چھُ کران مثلاً مول آسہِ عالم بچہ تہِ چھُ نٮ۪صف عٲلم آسان مول آسہِ ڈاکٹر بچس سۭتۍ تہِ آسان انجیکشن اتھن کٮ۪تھ دوا پھٔلۍ اتھن کٮ۪تھ کیازِ چھُ اکھ أمِس موروثی اکھ ارثی اکھ چیٖز یِوان لہذا ییٖژاہ وراثت اصل آسہِ تیوٗتاہ چھُ یہِ بچہِ کم سے کم امہِ ماحول نِش روزان محفوٗظ اگر امہِ ساتہٕ مُفسِد ماحول آسہِ اگر أمِس گرس منٛز مول بد آسہِ یا گرس منٛز افراد آسن یہِ بچہِ تہِ چھُ خامخواہ بد بنان اگر أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز اصل الفاظ استعمال کرنہٕ یہِ چھُ معاشرس منٛز اصل الفاظ استعمال اگر أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز رٮ۪ژھا آسن لیٚکہٕ آسن یہِ چھُ نیٚبرٕ کَنۍ تِمے استعمال یہِ چھُ وراثتُک اکھ اثر پیٚوان البتہ یہِ چھُنہٕ کٲفی کینٛہہ بلکہ اگر أسۍ تاریخ وٕچھو جناب نوح اوس پیغمبر مگر نیٚچوٗ بنیو نافرمان جناب نوح علیہ السلام دِژو تٔمِس فریاد یا بنیہ ارکب معنا ترا کھس مےٚ ناوِ منٛز دوٚپُس ہے بابا ناو ڈُبہِ مگر بہٕ کھسے موٹرس بہٕ کھسے تھٔدِس پہاڑس بہٕ بچے جناب نوح علیہ السلام سُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ نجات چھِ ناوِ منٛز درٛاو اور یہ بچہ ہیٚکن غرق گژھُن قرآن ونان جناب نوحس اولاد دود خدایا چھُم اولاد یہ بچاو مگر اتٮ۪تھ آو پروردگار عالم سُنٛد حکم اے نوح لیس من اہلک نہ چھُ وۄنۍ چون نیٚچوٗ کیازِ انه عمل غیر صالح أمِس چھُنہٕ وۄنۍ عمل اصل یہِ چھُ ناصالح لہذا یہِ چھُ اَسہِ فکر کرُن مجلسن منٛز کہ اگر أسۍ تِژھ کٲما کرو ییٚمہِ سۭتۍ مولائے کائنات منٛدٕ چھِ تیٚلہِ چھِنہٕ أسۍ علی سٕنٛدۍ مانن وٲلۍ یہ گوٚو حال جناب نوحس روٗد نہٕ پنُن خوٗن نیٚچوٗ بلڈ رِلیشن چھس مگر یُس اصلی رشتہٕ چھُ آسان سُہ چھُ آسان ایمانُک سُہ چھُ آسان تقوہُک سُہ روٗدُس نہٕ گۄڈنیُک گوٚو وراثت دوٚیِم یُس أسۍ وٕچھان چھُ کہ یہ وراثت کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان انسانس منٛز منتقل یا سُہ مول موج دوٚیِم اگر یہِ مول لقمے حلال دی بچس زوٚن ژٹہِ محنت کرِ مگر حلال پٲٹھۍ یہ چھُ اثر تراوان اگر مول اپُز کوٚر لُکن کوٚرُن لوٗٹھ ظُلم کوٚرُن پتہٕ اوٚنُن أمِس نیٚچی سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ بچہِ چھُ پتہٕ بکار یِوان بچہ نافلق بنیو نہ چھُ آسان پتہٕ مونٛگَر سُنٛد نہ چھُ آسان خۄداے سُنٛد لہذا لقمے حلال چھُ اثر تراوان یِتھے پٲٹھۍ کوٚرُم عرض کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان انسانس یہِ بچہِ واریاہ اصل أمِس آسان مول خراب تُہۍ چھِو فرعون اوس دُشمن خۄدا مگر موسیٰ اوسُس پچھمس موسیٰ کران تربیت پانے کٔر أمۍ سٕنٛدسٕے گرِ جناب آسیا ٲس تتھ گرس منٛز مگر تُہۍ وٕچھِو مول اوس بد خاندارِنۍ ٲس ٹھیٖک بچہِ اوس ٹھیٖک لہذا گۄڈنیُک یُس اثر چھُ انسانس تراوان سُہ گٔے وراثت کُنہِ ساتہٕ چھِ ونان أسۍ مثلاً اگر کانٛہہ بد کران دپان یہِ چھُ جناب ابراہیم علیٰ نبی سُنٛد دعا کران پروردگارا کیٛاہ سا کر رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل پتہٕ ونان ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب گۄڈٕ چھُ دعا کران ذُریت خٲطرٕ توجہ تھٲیزیو جوان البتہ بُزرگ چھِ صاحب علم یِمن چھنہٕ وننٕچ ضروٗرت کینٛہہ لہذا گۄڈٕ چھُ بچہِ ذُریت خٲطرٕ دعا کران پتہٕ چھُ ونان خۄدایا مےٚ بخش پتہٕ ونان میٲنِس مٲلِس ماجہِ پتہٕ مومِن تُہۍ چھِو دپان ہے تُہۍ چھِو ونان گۄڈٕ گژھِ ٲرس غٲرس دعا کرُن پتہٕ گژھِ کرُن پانس مگر جناب ابراہیم ہیٚچھناوان اتھ دعاہس منٛز دپان چوٗنٛکہِ اگر بچہِ آسہِ نیک یہِ کرِ نیک کٲم أمِس کیٛاہ ونان
خدا کرنس رحمت مٲلِس یہ تمن مومنین یہ کیُتھ بچہ کیُتھ غلام وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ کٔنۍ لگٲوِتھ گۄڈنِکۍ أمِس اَنان تِم رَنہٕ پَتہٕ 7 پیٖرٮ۪ن تھاوان بٔٹھِس لہذا یہ بچہ اگر اصل بنہِ یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ بنان قرۃ عین أچھن ہُنٛد نوٗر یہ گوٚو اکھ دوٚیِم فرماوان وۄنۍ اگر وراثتس منٛز کینٛہہ پتہٕ گژھِ آسٕنۍ تربیت مربی گژھِ اصل آسُن استاد گژھِ اصل آسُن عمر بن عبدالعزیز مول کُس اوسُس یزید کوٗتاہ خبیٖث تٔریٖن اِنسان یزید ییٚمۍ نہٕ حلال تہٕ حرامس کانٛہہ تمیٖز آو لہذا امہِ سُنٛدٕے نیٚچوٗ یعنی لُکمہٕ تہِ اوس خراب لُکما اوس حلال مگر بچس پیٚو مربی اصل تربیت کرن وول پیٚو اصل تربیت کرن وول چھُ تیوٗتاہ اصل کہ أمِس تربیت کرن ییٖژاہ کہِ یُتھُے یزید ییٚمہِ دُنیا چھُ نیران یہِ چھُنہٕ پتہٕ خلافت رٹان کیازِ یُس أمِس مربی اوس سُہ اوس محب اہل تٔمۍ ہیٚچھنوو تٔمِس پیٚو أمِس فکر یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اکثر آز چھِ اَسہِ چھُ گوٚمُت دیٖن بوزُن تَوَے چھِنہٕ أسۍ کامیاب گژھان تَوَے چھِنہٕ أسۍ حق بوزنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان اگر أسۍ پرہو کِتاب اگر أسۍ سنہو کِتاب پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ أکِس بیٚیِس ؤنِتھ نا أسۍ کتھ دیٖنس پٮ۪ٹھ چھُ سون دیٖن مگر اَسہِ بوٗزمُت ہسا بوٗزمُت لہذا یہ تربیت چھُ اثر تراوان اگر بچس گرس منٛز کمی پیشی مول ان پڑھ آسہِ کیٛاہ آسہِ مگر استاد بنہِ سُہ تیُتھ کہ یُتھ أمِس بچس أمِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد سر تہِ چھُ روزان ترٛیٚیِم فرماوان محیط گژھِ آسُن ٹھیٖک ماحول وۄنۍ ہسا چھُ مربی تہِ اصل مول تہِ چھُ اصل مگر محیط چھُ خراب محیط کیٛاہ گوٚو ماحول نیبر درٛاو اتہِ چھُ بِچور بوزان تِم الفاظ یِم نہٕ وُنیُک تام ٲسۍ بوٗزمٕتۍ محیط چھُ کران بڑٕ اثر مگر ییٚمِس وراثتس منٛز پرابلم آسہِ مربی مگر محیط میلٮ۪س اصل سُہ بچہِ چھُ نوان بس یِم ترٛےٚ چیٖز اگر أسۍ کُنہِ شخصیتس اندر آسہِ وٕچھُن کہ یہِ کِتھ پٲٹھۍ بنیو یُتھ شخص یِمن ترٛٮ۪ن منٛز چھُ آسان یا ترٛٮ۪نوَے اصل یا چھُ آسان 2 اصل نتہٕ چھُ آسان اکھ کُنہِ نتہٕ کُنیُک اثر چھُ أمِس پیٚوان اگر وۄنۍ أسۍ یِمو خُدایہِ مُقرر حضرت زینب کبریٰ صلوات گۄڈنیُک چھُ ناوٕے کیٛاہ چھُس ناو کیٛاہ چھُس مشہوٗر ناو چھُ زینب باقٕے ناو ٲسۍ عقیٖلہ باقٕے ناو ٲسۍ حورا واریاہ ناو ٲسۍ مگر اکھ ناو یُس مشہوٗر سارنٕے زینب زینبُک مطلبٕے گوٚو بابہٕ سٕنٛز زیٖنت مثلاً اُستاد فرماو تُہۍ بنٲیِو گرٕ اکھ پتہٕ چھِو تُہۍ کمرٕ ومرٕ شیران اکھ کمرٕ ہنا چھِو تُہۍ تھاوان پٔژھِس خٲطرٕ چھُنہٕ حظ اتھ کیٛاہ چھِ أسۍ کران اتھ چھِ أسۍ جان میٹِنٛگ کران أسۍ چھِ جان گملہٕ ہن تھاوان یہِ پننہِ حیثیت آسہِ أسۍ چھِ دپان نہ یار اتہِ چھِ پوٚژھ ییٚتہِ گوٚژھ جان فوٹو ہُن آسُن جان بینر آسُن باقٕے چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان پتہٕ ییٚلہِ یہِ پوٚژھ یِوان یہِ چھُنہٕ بِچور کُنُے اژان یہِ کوٚت اژان ییٚلہِ نیبر نیران دپان مکان ہنا چھَنہٕ بنٲومٕژ أمِس دپان ژےٚ وٕچھنا کِچن نہ ژےٚ وٕچھنہٕ بیڈ روٗم نہ ژےٚ وٕچھنہٕ باغ نہ تیٚلہِ مکان وٕچھنا مےٚ یعنی یہِ چھُ آسان أمِس مکانُک بُتھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس چھُ وٕچھان دپان یہِ چھُ أتھی لگاوان پننہِ جایہِ گژھِ دپان مکان آسہِ الحمدُاللہ یِتھُے سجٲیِتھ یِتھٕے پٲٹھۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ آسہِ وٕچھُن مول کیُتھ چھُ سُہ وٕچھان بچہِ بچہ چھُ واللہ بہتریٖن پتہٕ اگر تٔمِس ونان مول نہ چھِنہٕ أمِس سۭتۍ دپان ہے نہ مےٚ بیٚہہِ نہٕ کیٛازِ یُتھ ہیوٗ بچہِ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ عام انسان سُنٛد ٲسِتھ لہذا أمِس پیوٚو ناوٕے زینب وراثت کیٛاہ چھُ گۄڈنیُک جناب رسول خدا تٔمۍ سٕنٛز کوٗر امیٖر المومنیٖن کُلہِ ایٖمان تٔمۍ سٕنٛز کوٗر حضرت فاطمہ زہرا یعنی یِم عالمٕکۍ چھِ ہستی بٲے کم چھِس حسنین علیہم السلام لہذا یِژھ کوٗر یِتھِس وراثتس منٛز یِن حقیٖقتاً چھےٚ یہِ شیر دِل خاتون
دیم اگر محیط وچھو کت محیط اس مزوز کت ماحول اس مزوز یہ وحی اس گژھان جناب جبریل اسمان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وحی اس گژھان ات گرس پہ نازل یہ گر یہ حدیث قصہ گو نازل حدیث قصہ یت مز 5 تنظار حدیث قصہ ات گرس ماحول جناب جبریل اسمان فرشتہ سوا آئے تطہیر گئی ات گرس پہ نازل بس ماحول تو کوتا بہترین ام پتہ چھو تربیت پاچنوان نہیں تربیت چھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کران تربیت چھو حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین یعنی یہ واقعا خدای سید سخا نزدیک چھو یہ چھ کران انسان ام پر ہم ساتھ وچھو جناب زہرا جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا امسن سفارش کر اہل بیت امسن سفارش کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور یم ساتھ اس نظر چکاوان کانتے انسان یم سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لا یکمل عبد الایمان باللہ حتی یکون فیہ خمس خصال کیسے انسان سن ایمان گژھِ نہٕ توٚتام تکمیل یوٚتام تٔمِس 5 خصلت آسن 5 خصلت گۄڈنیُک فرماوان التوکل گۄڈنی گژھِ آسُن خۄدایس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ جناب زینب الکبریٰ سُنٛد توکل کتھ عروجس پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس أتھۍ أکِس مجلسس منٛز کران عرض کہ جناب زینب الکبریٰ یوٗتاہ پھٹکار وٕچھِتھ یوٗتاہ مُصیبت وٕچھِتھ تمہِ پتہٕ تہِ ونان ربنا تقبلها خدای وقت قربانی تھیزا دیم وتفویض الى اللہ تمام کام کران خدا سوا گزار خدایا ژٕ چھُکھ بہتر کانٛہہ مصیبت یِوان خدایا ژٕ چھُکھ بہتر زانان کانٛہہ خوشی یِوان خدایا ژٕ چھُکھ دِوان یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اَسہِ گژھِ آسُن ترٛیٚیِم فرماوان وتسلیم لامر اللہ یہ تہِ خداوندِ عالمس منظور آسہِ سۄے کٲم ژوٗرِم فرماوان والرضا بقضائه یتھ پٮ۪ٹھ خدا آسہِ رٲضی سۄے کٲم دِمو انجام وصبر علی بلائی بیٚیہِ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ مُصیبت یی ییٚلہِ تہِ کانٛہہ مُشکِلی یی کیٛاہ کرِ صبر کرِ لہذا توکل قرآن کاری خدا سوال کرن تسلیم کرن خدا رضن بقضا اور صبر کرن مصیبتن پہ لہذا جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ وسلم متعلق یم ساتھ اس وچھن خود کلام زینب الکبریٰ سلام اگر کانٛہہ آسہِ نا پرزناوُن سُہ گژھِ پرزناوُن پننہِ کلامس یہِ گۄڈٕ أسۍ وٕنکٮ۪س وٕچھان چھُ تہٕ وٕنکٮ۪س ماحول کیُتھ گوٚو کٔشیٖرِ منٛز کمہِ سۭتۍ ٲر غٲرن ہٕنٛدۍ شعر پرٕنۍ باقی چیز پرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ پوٗرٕ اِنسٲنیت نہٕ کینٛہہ بلکہِ پوٗرٕ پنُن مذہب چھُ بدنام گژھان چھے نہٕ مےٚ کُس شعر چھُ پرُن یُس امیر المومنین سُنٛد آسہِ مےٚ کُس کلام چھُ ونُن یُس جناب زینب الکبریٰ سلام اگر مےٚ کٲنٛسہِ کانٛہہ انُن چھُ یتھ دٲیرس منٛز مہٕ کر ٲر غٲر سٕنٛدۍ کلام کر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کلام امام رضا علیہ السلام فرمایا امام رضا علیہ السلام تلا سٲنۍ حدیث واتنٲیِو لُکن تام ملاوٹ بغٲر پتہٕ وٕچھِو لُکھ کِتھ پٲٹھۍ گژھن مٲیل مگر افسوس چھُ یہِ أسۍ چھِ کلام امام رضا ترٲیِتھ تِم کلام پران یِم نہٕ واقعن اَسہِ پزن پرٕنۍ اور نتیجہِ چھُ برونٛہہ کُن آسان لہذا کوشش کٔرِو بہتر چھُ جوانو اصل چھُ محبت چھُ امیر المومنین سۭتۍ اگر اَسہِ محفل چھُ بناوُن یِتھ پٲٹھۍ راتھ الحمدللہ جشن بنوو بہتریٖن اندازو کٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر خراج عقیدت مگر میون چھُ یہِ غرض اگر ژٕ ییٖتیاہ شاعر أنۍتَکھ کاش ژٕ اکھ آسن شخص اوٚنمُت یُس نہج البلاغہ وَنہِ اکھ کاش سُہ وَنہِ امیر المومنین سٕنٛز سیرت کیٛاہ ٲس 50 ؤرین اوس مولائے کائنات گرس منٛز نہ لڑٲے نہ فتنہٕ نہ کٲنٛسہِ مُتعلق کانٛہہ کلام نہ خدا نہ خاص نعوذ باللہ نہ بد زبٲنی کیٛاہ علی اوس نہ وٕچھان یِم اتھ تختس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ علی ہیٚکہِ نا تمہِ ساتہٕ جنگ کٔرِتھ جنگہِ خیبر کرن وول جنگہِ خندق کرن وول کیٛاہ سُہ ہیٚکہِ نا تھوٚد ؤتھِتھ تہٕ جنگ کٔرِتھ کیٛازِ کٔرٕن ژھۄپہٕ مثال کربلا صلوات
صلی علی محمد مولا ژےٚ کٔرٕتھ خاموشی حقے اوسُے ییٚمہِ ساتہٕ مولائے کائنات سٕنٛدِس دورس منٛز زٕ ماجہِ آسہٕ اکھ اوس بچہِ فاونا یہِ چھُ میون یہِ چھُ دپان تِمن دۄن اوس ڈی این اے ٹیسٹ کرہن تہٕ فوراً گژھِ ہا حل لہذا یہ قضیہ ووت کٔمِس نِش مولا امیر المومنین آگاہ یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ زٕ ماجہِ یِم چھِ ونان بچہِ سون اتھ کیٛاہ کرو دوٚپمَس أمِس ہا شٲہِد ہُم تہِ أنۍ شٲہِد یِم تہِ أنۍ شٲہِد امیر المومنین صٲب ووٚن شٲہِد ہُمِس تہِ شٲہِد ییٚمِس تہِ بچس کیا کرو تم اتھ چھُ اکوے علاج دوٚپُن جناب قمرس کڑ سا تلوار توجہ تھٲیزِ بہٕ کیٛاہ چھُس یژھان واقعن اگر تۄہہِ اکھ مثال یِیو نا سمجھ زٕہٕے کٔرِن تہِ سۄ کٲم ییٚمہِ سۭتۍ مولائے کائناتس پیٚیہِ بچ ییٚمہِ ساتہٕ وقت أکِس اِمامس پیٚیہِ واتُن ییٚمہِ سۭتۍ وقت أکِس مُجتہدس پیٚیہِ تُلۍ مٕتۍ زٕہٕے کارٕن مولائے کائنات سمجھ کٔرِو سا تلوار جناب قمر أمۍ کٔڑ نیال منٛز تٔمِس کر سٲنِس بچس زٕ حصہٕ برابر اکھ دِیو ہُمِس ماجہِ بیٛاکھ دِ جناب قمر چھُ تلوار کڑٕنۍ تہٕ أکۍ مٲلِس دوٚپُس آقا میون نہ چھُے نہٕ یہِ چھُ أمۍ سُنٛدٕے امیر المومنین ووٚنُس ہتا موج یہِ چونٕے بچہِ ژٕ کیٛازِ نہٕ ونان دوٚپُس یا علی ژٕ چھُکھ زانان بہٕ چھَس زانان یہِ چھُ میونٕے بچہِ دوٚپُس تیٚلہِ ژٕ کیٛازِ نہٕ ہُمِس دِ دوٚپُس یہِ زٕ حصہٕ گژھنس تہِ چھُ بہتر صلی علی محمد دوٚپُس یہِ زٕ حصہٕ گژھن بہٕ چھُس دپان بہٕ کٔژِ بجہِ یہِ روزِن محفوظ روزِن غٲرسٕے مولائے کائنات دپان 50 ؤرین کر بہٕ صبر خۄدوے شخصیت یس منٛز تیُتھ صبر فرماوان کہِ زن ٲسِم چشمہِ مُبارکن منٛز تیُتھ صبر زن ٲسِم حلقس منٛز أڈِج مگر صبر کوٚر نہٕ جذبٲتی گوٚو نہٕ کینٛہہ اِموشنل گوٚو نہٕ کینٛہہ چوٗنٛکہِ مولا زانان اگر بہٕ تھوٚد وتھٕ یۄس پیغمبر سٕنٛز محنت چھِ سۄ نہ روزِ نہٕ پتہٕ لہذا أسۍ چھا مولائے کائنات سٕنٛز فتح أسۍ چھا مولا سٕنٛز نعوذ باللہ برونٛہہ پتہٕ چھُ آسان لیکھان جناب زہراہس مثلاً ییٚمۍ ظُلم کوٚر تٔمِس لعنت یُس نہٕ کرِ تٔمِس تہِ لعنت یِم کانٛہہ وٲرڈ چھِ اَسہِ چھا اِجازت دِوان بہٕ دپہٕ تۄہے بہٕ دپہٕ نہٕ گرِ بہٕ دپہٕ تۄہہِ چھا اِجازت اَسہِ بدزبٲنی چھا اَسہِ اِجازت تفرق تھوٚمُت نہ وۄنۍ ؤنِو تِم کتھٕ یِمو سۭتۍ بیٚیہِ سٕنٛدِس عقیدس واتہِ جناب زینب الکبریٰ ہُن کوٗتاہ صبر خدا کٔرنو شامٕچ زیارت شامس منٛز ییٚلہِ اژان چھِنہ یِم گٔمٕتۍ آسان تتہِ چھُ یپٲرۍ مرد چھِنہ اژان تتھ چھُ ہیٚرِ کنہِ اکھ سلام السلام علی جبل الصبر جناب زینبس وَنان سلام ٲسِن تٔمِس ییٚمۍ پہاڑِ پٲٹھۍ کوٚر اَسہِ کوٚر صبر مےٚ کوٚر صبر مےٚ ہسا چھُ محبت امیٖرَن سٮ۪ٹھاہ مگر یہِ محبت چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ مےٚ سیٖرت آسہِ بہٕ چھُس نٮ۪مازِ تہجُد پران بہٕ راتس بیوٗٹھُس ماشاء اللہ محفِل بناوٕنۍ صُبحٲے چھُ سۄ نٮ۪ماز آسان مسجد منٛز یہِ مسجد ما آسان لگان لہذا سیٖرت کٔرِو پننہِ زندگی منٛز دوستو عزیزو الحمدللہ تُہۍ چھِو باسیٖرت مگر سیٖرت کٔرِو سۄ ییٚلہِ ژٕ وتہِ پگہہ بیٛاکھ گژھِ دپُن ماشاء اللہ یہِ چھُ علی سُنٛد مانن نہ کہِ یہِ گژھِ دپُن ہے یِہوے گوٚو سُہ یہِ گوٚو یُتھ تٔمۍ سُنٛد اِمام کیُتھ آسہِ ژٕ کرکھ اپُز کٲنٛسہِ ژٕ کرکھ ظُلم کٲنٛسہِ ژٕ کرکھ بدزبٲنی سُہ پری نہٕ ژےٚ سُہ پری چھِ أمِس مذہبس لہذا کوٗشِش کرو کہِ جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا پرزناوُن چھُ تٔمۍ سٕنٛدی کلامس تُہۍ چھِو عجیٖب واقعن بہٕ اوسُس أتی مسجدس منٛز ونان عجیٖب مُصیبت چھُ یعنی جناب زینب چھُ ونان خۄدایا قبوٗل کر کیٛاہ لۄکٕٹ پربوٗ اِمام حُسین چھا لۄکُٹ تُہۍ چھِو یِہوے زینب ییٚمِس 6 بٲے برونٛہہ کَنہِ کٔرِکھ ییٚمِس 2 فرزند آنو محمد کوٚرُکھ ییٚمِس 5 بابتھٕر بٮ۪نتھٕر کٔرِہَس برونٛہہ کَنہِ ذبح اور تَمہِ پتہٕ کم سے کم 18 گٔے جناب زینبس أچھن تل مگر تَمہِ پتہٕ تہِ ونان خۄدایا قبوٗل کر کیٛازِ بہٕ کرٕ عرض یا زینب ژےٚ وٕچھ نا بوے پنُن حُسین ییٚمِس سارنٕے شُمرِ لٲگۍ نہٕ ژٕے مگر
تصور ربنا تقبل قربانی کاری قبول نکرد قربانی خلیل زینب حسین چھا باقو جناب زینب نا میون بوے چھُ واریاہ بلند مگر ییٚمِس سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ قۄربٲنی گٔیہِ تٔمِس نِش چھُ حسین واریاہ اَسہِ خۄدا ضروٗرت سانٮ۪ن شعرن منٛز کیٛازِ غلوٗ گژھان سٲنۍ شعر کیٛازِ یِوان تِتھ پٲٹھۍ پرنہٕ کہ ییٚمہِ سۭتۍ باسان دُشمنس یا بیٚیِس باسان کہ یِم چھِ شاید خۄدایس ہیوٚر درجہٕ دِوان نہ کہ امیر المومنیٖن چھُنہٕ پننہِ زبانہِ سُہ وَنان دُعایہِ کمیلس منٛز خۄدایا بہٕ حظ چھُسے چون انا عبدُکا ضعیٖفُن ذلیٖلُن حقیٖرُن مِسکیٖنُن مُستقیٖم یوٗتاہ ووٚن مولا گِراما خۄدایس اور یِہوے علی فرماوان یُس تُہۍ آز چھُ وَنان ہے پیغمبرس کوٚر نا فرماوان بہٕ چھُس غلامن منٛز لۄکُٹ غلام پیغمبر خۄدایس أسۍ کتہِ چھِ وٕنۍ علی سٕنٛدِ زبانہِ ما بوٗز یِمن ملن ما بوٗز شٲعرن اوترٕ تہِ کوٚر مےٚ أکِس جایہِ اعتراض بہٕ کیٛاہ متہٕ پٔرۍتو تتھ بچن تام چھِ یاد کیٛاہ سا تِمو اوس برابر بہٕ پرٕ سُہ شعر واقعن چھُ کُفر ورنہ اے جبریٖل جناب جبریٖل چھُوا زانان چھُکھ معصوٗم امیر المومنیٖن علیہ السلام تٔمِس احترام کران ہتا مولائے کائنات سُنٛد بلند مرتبہ مگر جناب جبریٖل چھُ معصوٗم امانت دار ییٚلہِ ژٕ دپکھ ورنہ اے جبریٖل ژےٚ توہیٖن چھُکھ امیر المومنیٖنس کران ژےٚ توہیٖن چھُکھ جناب جبریٖل ما چھُ انتر منتر مگر سانٮ۪ن بچن کُس زہر دیُتکھ کٕم شراب چھُ دِوان ریڈی میڈ اَسہِ کوٚرُکھ عادت پتہٕ تہِ چھِنہٕ رنان کر سا آرڈر 2 مِنٹن منٛز واتہِ کھٮ۪مو یی کوٚرُکھ وۄنۍ مجلس أمۍ اوٚن ریڈی میڈ تہِ سٲری برونٛہہ ٲسۍ سٲنۍ بِتھ مُصنِف بیٚہوان شٲعر بیٚہوان پتہٕ ٲسۍ بہتریٖن کلام لیکھان کِتابہٕ پٔرۍ پٔرۍ آز چھِ یور ووت یہِ چھُ پکناوان برونٛہہ کُن یہِ نہٕ سونٛچان یہِ شعر چھا صحیح چھا معتبر یہِ پرا بہٕ یہِ رِوایت اَمے سۭتۍ چھُ گژھان پتہٕ حقیٖقتن ییٚمِس عقیٖدس ٹھیس واتہِ تٔمِس چھُ حق توے کوٗشش کرو کہ یمن مجالسن یمن محافلن منٛز معتبر چیٖز پرو ماشاء اللہ کۭتیاہ چھِ تۄہہِ منٛز یِمو راتھ جشن بنوو نہ حظ تہٕ مےٚ ؤنۍتو نہجر بلاغت کٔمۍ چھِ لیٖچھمٕژ تُہۍ چھُو نا پلیٖسٕے مانان تۄہہِ ووٚنوُ شاید کیک تہِ ما آسیو ژوٚٹمُت کھیٚیِو ماشاء اللہ خۄدا دِیِن شۄپنہٕ تہِ وۄنۍ نہجر بلاغت ؤنۍتو کٔمۍ لیٖچھمٕژ نہجر بلاغت چھےٚ کیٛاہ اتھ منٛز کیٛاہ چھُ محفل چھنہٕ مناوان صرف مس زیٹھراوُن نٔے تِم کٔرۍ لاگٕنۍ پتہٕ کرُن علی علی امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ مولائے کائنات مولا دپان بہٕ چھُس بابر علم تُہۍ متہٕ بیٖتو جٲہِل بہٕ چھُس یونیورسٹی مگر تُہۍ کیٛازِ بیٖٹھمٕتۍ ان پڑھ علیس چھُ ضوٚرتھ طالبہِ علم علیس چھُ ضوٚرتھ سٹوٗڈنٹ مولائے کائناتس ضوٚرتھ ڈاکٹر انجیٖنر پروفیسر مولائے کائناتس چھِنہٕ ملنگ ضوٚرتھ دم مست کلندر پتہٕ کیٛاہ نیران تتہِ لہذا علی علیہ الصلوۃ والسلام پرزناو مےٚ توے کوٚرُم عرض ماشاء اللہ اسہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز تہِ بہتریٖن شعرا بہتریٖن رایٹر لیکھن وٲلۍ تِم بِچار چھِ 10 بے 10 کمرن منٛز بِہِتھ تتہِ چھِ یِوان ملنگ یِمے چھِ پتہٕ سجاوان محفل پتہٕ چھُنہٕ یہِ شعوٗرٕے روزان أسۍ کیٛاہ کرو اتھ خانہ فاطمہ زہراہس منٛز تھوٚد ؤتھِتھ نژوا ژَرِ پوٚپ کروا اکھ أکِس ہسنہٕ نہ ٹسنہٕ کروا یِہوے چھا محفل بنان نہ امہِ سۭتۍ چھُنہٕ مولائے کائنات سٕنٛدٮ۪ن زخمن مرہم گژھان زمانو سوٗنٛچِو واللہ خدا وَنہِ عالم دِنو توفیٖق یِم محفلہٕ بناوان مگر محفل بنٲیِو سۄے یۄس جناب زہراہس پسنٛد آسہِ محفل بنٲیِو سۄے یۄس امیر المومنیٖنس تِمن زخمن کرِ سۄ محفل بناو لہذا جناب زینب کبرا سُنٛد آز دۄہ کم نوح پرو کم مرثیہ پرو کیٛاہ واز پرو اتہِ اکل گژھِ أسۍ پرزناوُن جناب زینب کبرا لہذا گۄڈنیُک کوٚرُم عرض جناب زینب کبرا سُنٛد کلام چھُ یِہوے پروردگارا یہِ لۄکُٹ میٲنۍ قۄربٲنی کر دوٚیِم جناب زینب کبرا سلام علیہ فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ مُقابل آیہِ ابن زیادس ماشاء اللہ مرثین منٛز چھُ تُہۍ بوزان چھِ ذاکرین
ییٚلہِ خوفس منٛز سٲنۍ جناب زن گۄڈٕ اوس ژوٗرِ روزان أمِس بدبختس گٔژھ تہٕ مےٚ کُن نظر چھُ واللہ مُصیبت عظما کتہِ شیرِ خۄداے سٕنٛز کوٗر تہٕ کتہِ تِم شہر ییٚلہِ اتھ خوف کِس دربارس منٛز ژایہِ امہِ پتہٕ چھُ ابن زیاد أمِس دِوان اے زینب وٕچھ تہٕ بٲیِس کیٛاہ کوٚر یہِ خۄداین کیٛاہ وَنہِ یہِ شیرِ خۄداے سٕنٛز نہ تھوٚد ؤژھ دوٚپنَس اے ابن زیاد ژھۄپہٕ کر ما رأیتُ الا جمیلا مےٚ نہ وٕچھ نہٕ کربلاہس منٛز کٕہٕنۍ گاٹہٕ کانٛہہ مےٚ نہ وٕچھ نہٕ کربلاہس نہ مےٚ وٕچھ خۄداے سُنٛد جمال ییٚلہِ میٲنِس بٲیِس وقتٕکِس اِمامس اوس اکھ بنٛد گژھان جُدا میٲنِس بٲے سٕنٛدِس رویہِ نازمیٖنس اوس نوٗر آسان یہِ گوٚو جمال جناب قاسم سلیمانی وِزِ اوس دُعا کران پروردگارا میری شہادت شہادت چھُ سون باقن تمنا اور جناب قاسم سلیمانی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بُزرگوار تمہِ ساتہٕ تہِ درٛاو شامہٕ منٛزٕ اور أمۍ سُنٛد چھُ یہِ جملہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اور ژاو خبر تۄہہِ آسوٕ یاد ییٚلہِ شام بنٛد گوٚو گۄڈنِچ لٹہِ ییٚمۍ قُلف تتھ کھُلوو سُہ اوس سردار شہید قاسم پتہٕ ووٚنُن یہِ جملہٕ قُل لا عباس کی یا زینب اے زینب ژٕ نہٕ وٕچھُن اکوے عباس أسۍ چھِ سٲری عباس لہذا سٲنۍ سر ژھٕنٕنۍ مگر ژےٚ دِموے نہٕ أسۍ دُشمنن نظر اوکُن لہذا ما رأیتُ جمیلا جناب زینب کبرا فرماوان ہے مےٚ نہ وٕچھ نہٕ کِہیٖنۍ زندگی منٛز چھِ نشیٖب فراز کُنہِ ساتہٕ دود کُنہِ ساتہٕ دگ کُنہِ ساتہٕ پونٛسہٕ کُنہِ ساتہٕ فقیٖری مگر ہر معاملس منٛز گژھِ خۄداے زانُن خۄدایا ژٕ چھُکھ زانان بہتر اور ترٛیٚیِم فرماوان جناب زینب کبرا امہِ پتہٕ نِیَکھ کوٚت شامس مرحبا مرحبا ییٚلہِ شامس منٛز وٲتۍ سٲری چھُو زانان خۄدا کٔرنو تۄہہِ زیارت نصیٖب انشاء اللہ کٔرِن خۄدا یہِ مُقدس جایہِ سان جلد جلد آزاد تتہِ ییٚلہِ بیٚہنو کتہِ یہِ تاریٖخ چھُ لیکھان 18 بانٛگ بوزٕ شریٖف کیٛاہ اوس کَرُن اَمہِ دۄہ اوس محفِل سجاوُن نہ تخت اوس سجاوُن فرعونس خٲطرٕ نمروٗدس خٲطرٕ أمِس ظٲلمس خٲطرٕ یزیٖدس خٲطرٕ ییٚلہِ تمام ییٚلہِ 18 بانٛگ بوٗزِتھ ژایہِ وۄنۍ شیرِ خۄداے سٕنٛز کوٗر اَتھ دربارس منٛز اَمہِ پتہٕ ووت یزیٖد یہِ چھُ کران فخر وٕچھ تہٕ مےٚ حُسینس کیٛاہ کوٚر خۄداین وٕچھ تہٕ یِم کٔرِنۍ أسیٖر جناب زینب کبرا گٔے تھوٚد ہے یبنۃ العقا اے یزیٖد ژھۄپہٕ کروس کوٚت ژٕ کر اَمیُک کھۄتہٕ تقریٖر کِتھ کَنۍ کر فریب تہِ کوٗتاہ چھُ دیُن دِ وسعسعیہ کر کۭژاہ کوٗشِش چھے کرٕنۍ تلاش چھے کرٕنۍ فإنک لا تمحو ذکرنا واللہ ژٕ نہ ہٮ۪ککھ نہٕ سون ذکر لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز کٔڑِتھ مثلاً تُہُنٛد ییٚتہِ بِہُن یتھ سردی منٛز اگر چھُ یہِ مومِن چھُ اسہِ نِش أسۍ آیہِ یِمن تسلیت عرض کرنہِ مگر ٲخر چھُ اسہِ حُبے زینب یہِ دِلس منٛز چھُ یہِ چھُ جناب ژٕ نہ ہٮ۪ککھ نہٕ سون ذِکر مٔشرٲیِتھ کٲنٛسہِ اور ٲخری کر عرض پس بہٕ اوسُس عرض کران جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ کوٚر گۄڈنیُک دُعا خۄدایا یہِ قۄربٲنی کٔرۍزٮ۪م قبوٗل دوٚیِم ووٚنُن مےٚ وٕچھ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز کربلاہس منٛز الا جمیلا اور ترٛیٚیِم کوٚرُم عرض کہِ یزیٖدس ووٚنُن کر کیٛاہ چھُے کرُن ژٕ ہٮ۪ککھ نہٕ سون ذِکر مٔشرٲیِتھ لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز اور ژوٗرِم اِنی استغفرُک جناب زینب ونان أمِس وقتٕکِس یزیٖدس جُرت کۭژاہ چھِ پٲدٕ جُرت کۭژاہ گژھِ مومِنس آسٕنۍ مگر ییٚلہِ حقس پٮ۪ٹھ آسہِ دوٚپُن یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ سُہ اِنسانٕے سمجھان وقتٕکِس ذٔریعہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوس ٲسۍ تہِ عرض کران مگر ییٚتٮ۪تھ کرٕ عرض یِتھ پٲٹھۍ جناب میٖثامِ تمار اوس جناب میٖثامِ تمار کُس چھُ زٲنِوُن نہ غلام امیٖرا مگر سُہ اوس اصلی مدح اوس کران ذِکر اوس کران علی علیہ السلام یِہوے اوٚن ابن زیادن رٔٹِتھ ابن زیادن ییٚلہِ دربارس منٛز واتنو امہِ پتہٕ دوٚپنس ہے میٖثام دوٚپنس مےٚ چھُ بوٗزمُت ژےٚ چھُے مولاہن دیُتمُت علم
کُس علم علم منایا تو علم بنایا تٔمِس آو مےٚ چھُ دیُتمُت مولا علم منایا بلاے کیٛاہ گوٚو کُس کر زیٚیہِ کُس کر یہِ کٔمِس چھُ علم جناب میثم غلام امیرال تہٕ سٲنِس آگس کوٗتاہ آسہِ پٔرِو مےٚ چھُے دیُتمُت مولاہن بہٕ چھُس زانان کُس کر مرِ کُس کر زیٚیہِ ابن زیاد ووٚنُس وَن سا ژٕے کر مگر ابن زیاد مےٚ چھُے مولاہن ووٚنمُت ژٕے ژٹہن نرِ تہِ ژٕے ژٹہن زنٛگہٕ تہِ ژٕے کڑہن زبان ابن زیاد چھا مولاہن چھُ ووٚنمُت ژٕے مارکھ مےٚ دپان اَتہِ اوسُن جنابِ مختار تہِ اوٚنمُت رٔٹِتھ جنابِ مختارس چھِ زنجیٖر ٹوپ بہادُر دوٚپُس وۄنۍ ییٚمِس مُتعلِق کیٛاہ چھُ ووٚنمُت مولاہن جنابِ میثمن کوٚر تبسُم ابن زیاد مےٚ چھُے مولاہن ووٚنمُت اکھ ژَٹی مختار ژےٚ گردن بیٚیہِ کَرِ چون تختہٕ ابن زیادس کھوٚت تیش ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان مےٚ چھُے مولاہن ووٚنمُت ابن زیادن کٔر تلوار یہِ تھٲوٕن جنابِ مختار سٕنٛزِ گردنہِ وَن کیٛاہ چھُکھ وَنان وٕنی دِمہٕ بہٕ اَکوے کھش چٲنِس مولا سُنٛد کلام گژھِ جنابِ میثم اَپٲرۍ زیادٕ کر ژھۄپ دوٚپُس کیٛازِ دوٚپنَس یا گژھِ یِم تلوارن کوٚنٛد نتہٕ گژھِ جنابِ مختار سٕنٛز گردن شِشتروٗ مگر علی سُنٛد کلام گژھِ نہٕ غلط یِم گٔے علی سٕنٛدۍ مدح خان یِم گٔے علی سٕنٛدۍ غلام دوٚپُس اچھا ژےٚ مُتعلِق مےٚ ووٚنُے نرِ ژٹہم زنٛگہٕ ژٹہم زبان کڑہم ابن زیاد ووٚتُن دیٖوٕ نہٕ نرِ تہِ حظ ژٔٹۍزیوس زنٛگہٕ تہِ حظ ژٔٹۍزیوس مگر زبان نہ کٔڑۍزیوس نہٕ کیٛازِ یہِ گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ مَرُن علی سُنٛد کلام گژھِ نعوذ باللہ من ذالک غلط نیرُن ییٚلہِ جناب میثم یہِ امیر المومنین سُنٛد غلام دستو پا ژٔٹہس کوٚت نیوٗکھ ترٛووُکھ تتھ کُلِس اَویزان تتھ کُلِس اوس میثم سخ کیٛازِ دپان میٲنِس آگس سُنٛد کلام گوٚژھ نہٕ غلط نیرُن یقیٖن اوسُس مگر یہِ اوس کران کوٗشش امتحان اوسُس میثم وَنَے وَلہٕ اتھ چھکو دوا تہٕ خۄشِک کرہون یہِ گژھِ نہٕ نہ بٔلکہِ سگ گوٚژھ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ کوفس کِس اتھ کُلِس پٮ۪ٹھ ترٛووُکھ اَویزان وۄنۍ کیٛاہ کوٚر جناب میثم مدح خان وۄنۍ بیٚیہِ ژھۄپہٕ گٔے أمۍ دِژ کرٛٮ۪کھ یا اہل الکوفہ ؤلِو کوفکیو یہِ چھُ کھسنس کوفٕچ خبر اسہِ منٛز ما آسہِ خۄدا رٔچھِنۍ تۄہہِ منٛز وَنو ییٚلہِ کٲنٛسہِ آسہِ نہ حق دیُن بٲژن دۄن آسہِ لڑٲے مٲلِس نیٚچوِس آسہِ لڑٲے ہمساین أسۍ روزان ژوٗرِ اَسہِ کیٛاہ سا اَتھ سۭتۍ مگر ییٚلہِ تِمن پتہٕ نارا لگان أسۍ گژھان تتھ تماشا یہِ گٔے کوفی کھسان کوفہٕ گوٚو یُس کوفہٕ روزِ بٔلکہِ کوفہٕ گوٚو ییٚمِس یہِ خصلت آسہِ دپان جناب میثمن ییٚلہِ کرٛٮ۪کھ دِژ ؤلِو کوفکیو وۄنۍ ما روزن گرِ شُرۍ بٲژ ہٮ۪تھ درٛاے کیٛاہ سا وۄنۍ چھُ وٕچھُن تماش ییٚلہِ جناب میثم یہِ تمام وٕچھُکھ اتھ کُلِس پٮ۪ٹھ دستو پا ژٔٹِتھ خوٗن وسان دوٚپُس کیٛاہ سا دٔلیٖل دوٚپُکھ تۄہہِ چھُوا وٕچھمُت کُنہِ گرس نارا لگان دوٚپُس اہن سا تُہۍ کیٛاہ کران دوٚپُس أسۍ چھِ تمہِ گرٕ منٛز قۭمتی چیٖز کڑان خۄدا رٔچھِنۍ پروردگار کٔرِنۍ سارنٕے خانن رٲچھ کٲنٛسہِ نارا لگان اتہِ کران جوان کٲم تُلان ووٚٹھ دپان وۄنۍ تہِ گرٕ دوٚدُس مگر أمِس کورِ خٲطرٕ اوسُس بہن یہِ گوٚژھُس کُنہِ پٲٹھۍ یا بچہِ آسہِ نارس منٛز دپان بہٕ اژٕ وَلہٕ سا بٕے دزٕ مگر یہِ بچہِ بچاو ییٚلہِ جناب میثمن ووٚن ؤلِو دوٚپُس مےٚ حظ سۄن نار حظ لوٚگمُت مگر سۄن تلا رٔٹۍتو أنِو قلم تہٕ کاغذ ییٚلہِ کوفکیو أنۍ قلم تہٕ کاغذ جناب میثمن لٔگۍ پرٕنۍ مدحِ امیٖر میثم چھُ پران کوفر چھِ لیکھان میثم چھُ پران یوٗتاہ چھُ جناب میثم سٕنٛز زبانہِ مُبارک پران منقبت امیر المومنین کہِ کوفکٮ۪ن لُکن گٔے اکھ اینرجی پٲدٕ اکھ طاقت پٲدٕ وۄنۍ انن یِم انقلاب دپان ابن زیادس نِیَکھ خبر دوٚپس ہے جناب میثمن مۄکلو وۄنۍ کوفس منٛز اگر نہٕ جناب میثم جلدی کرہن شہیٖد أمِس یہِ زبانہِ کڑکھ کوفس منٛز گژھِ انقلاب دپان أمۍ ووٚنُکھ گٔژھِو زبان تہِ أنۍوُس
آئی جناب میسمس کیوں کرن زبان سا کڑے دوس تمس ونزو اپزیر سنس اپزیرس قذاب امس قذابس دپزس جناب میسم سن زبان نیرِ مگر شیر خدا سن کلام گژھِ اللہم صلی علی محمد بس دوستو یہ سن ذمہ داری کہ اس گژھِ پٔزۍ پٲٹھۍ جناب زینب کبریٰ پسند حد عقل اگر نہٕ کہین تہِ کرو جناب زینب کبریٰ سندس دلس گژھِ تسکین سانیو کامیو سۭتۍ سانہِ زبانہِ سۭتۍ سانیو اتھو سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن رٲچھ کرو تِم کرن دعا اور یہ دعا بوزِ زینب کبریٰ ییٚلہِ أسۍ پننٮ۪ن گرن مٲلِس ماجہِ احترام کرو یہ دعا کرن سُہ دعا بوزِ زینب کبریٰ حقیقتاً اگر آز تہِ أسۍ وٕچھو سانٮ۪ن گرن منٛز سۄ تعلیٖم یۄس جناب زینب کبریٰ سٕنٛز ٲس سۄ کۭژاہ مضبوٗط لہذا یِہوٚے زینب کبریٰ وٕچھو اِمامتس کۭژاہ ٲس صاف صاف دِوان ییٚمہِ ساتہٕ جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام درٛاو ٲخری سلام خٲطرٕ آو خیمس منٛز اَمہِ پتہٕ کٔرٕن سلام السلام علیکُم یا بنات رسول اے رسول سٕنٛزو کوریو میٲنۍ سلامہ بوٗزِو ٲخری سلام مقتل لیکھان دپان اتہِ درٛایہِ جناب ابو کلثوم جناب زینب صداقت منٛز بٲے صبا ژےٚ کیٛازِ ییٖژاہ جلدی مرنٕچ امام حسین چھُس ونان بیٚنہِ بیٚیہِ کیٛازِ کر مےٚ جلدی نہ چھُم کانٛہہ یاوٕ نہ چھُم کانٛہہ ناسہٕ سٲری گٔم اکہِ اکہِ دپان گوٚد امام حسین علیہ السلام تاریٖخ لیکھان امہِ پتہٕ یِم بیٚنہِ رچھن نالہٕ ییٚمہِ ساتہٕ درٛاو اتھ ذوالجناحس گوٚو سوار اتٮ۪تھ تہِ دِتُن صدا جناب بایا محلن محلن تمو وارٕ وارٕ پکان اوٚت اوٚت دِکھ مےٚ نظر زینبس چھِ پتہ تمہِ ساتہٕ بٔڑۍ بابہٕ درٛام دٮ۪د ٲسٕم بابہٕ اوسُم ییٚلہِ دٮ۪د درٛایَم بابہٕ اوسُم اُمید ٲسٕم ییٚلہِ بابہٕ تہِ درٛاو بٲے جان اوسُم امام حسن مگر ییٚلہِ سُہ تہِ درٛاو وۄنۍ ٲسٕم اکٲے اُمید سُہ اوسُم یِہوٚے حُسین مگر وۄنۍ چھُم یہِ تہِ نیران کربلٕچ شیر دِل خاتوٗن دپان ییٚمہِ ساتہٕ سعیدِ شہدا درٛاو مقتلس منٛز آو امہِ پتہٕ چھُ اکہِ وقتہٕ خۄدا کٔرنو نصیٖب انشاءاللہ کربلٕچ زیارت سارنٕے کربلاہس منٛز ییٚلہِ اژان چھُ امام سٲنِس روزس تتھ چھُ مختلف دروازٕ مختلف گیٹ أکِس چھُ ناو بابِ صدر بیٚکِس چھُ ناو بابِ شہدا بیٚیِس چھُ ناو بابِ قبلہ اکھ دروازہ چھُ تتھ چھُ ناو بابِ زینبیہ کیٛازِ چھُ تپٲری تلے زینبیہ أتی ٲس شیرِ خۄداے سٕنٛز کوٗر اِستاد وٕچھان اوس شُمر اوس امام حسینس بدنس پٮ۪ٹھ شُمر لعید اوس امام حسینس سنینس کُن نِوان تاکہِ ذبح کرٮ۪س ییٚمہِ ساتہٕ آلو گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ نِدا دیُت مُنادین قد قتل الحسین یا حسینا کوٚرُکھ شہیٖد وٕچھُن یہِ لعین امام حسینن سر ہٮ۪تھ ژلان دپان جناب زینب پھِر پننِس بٔڑۍ بابس کُن السلام علیکہ یا جدہ صلو علیکہ ملیک السما یا بٔڑۍ بابا اے ژےٚ چھِ ملائکہ آسمان سوزان سلام ہاذا حسین بالعرا یا بٔڑۍ بابا سُہ جامہٕ تہِ اَنِوٕ سُے سُہ اَنِوٕ سُہ لوٚٹ اَمہِ پتہٕ ووٚنُن مُرملن بالدماء یا چھُ یہِ خوٗنس منٛز ییران مقطع الاعضاء بند کٔرِہا سُہ جُدا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اَمہِ پتہٕ قتل الحسین عطشا یا حسینہ مورہم تریشو زادارو أتی آیہِ زینب اور یِہوٚے دعا کوٚرُن ربنا تقبل هذا قربان مگر جناب زینب کبریٰ ییٚلہِ درٛایہِ اَمہِ گٹکار منٛز گاہے وٕچھُن بٲیِس عباس سُنٛد بدن گاہے وٕچھُن علی اکبر گاہے وٕچھُن قاسم گاہے وٕچھُن آنو محمدن ہٕنٛدۍ بدن ڈولان گاہے وٕچھُن یہِ پنُن بوے یہِ عالمُک امام یہِ اتٮ۪تھ اللہ اکبر صدا دِژ بٲے صبا بسا درٛاے صحیح مگر وۄنۍ چھَنہٕ مےٚ پتہ کُس تُلی ژےٚ کُس کری دفن مگر ییٚلہِ جناب زینب درٛایہِ عزادارو
करो अम पत आई जनाब ज़ैनबस ब्याक जख्म दिन सह क्या सो जख्म जबान पत वना यह ज़ैनब यह शेर खुदाई आज कत बाब ज़ैनब सह मकलावा हज कोरन और आज कर दसा आलो दपस वल बाबा आज कोर लजमत अगयारों मज ना ज़ैनब कुबरा सब्र करान तोपस मज वो सब्र करान अम पत शाम वो सठा गटकार तुल तम शाम जनाब ज़ैनब कुबरास तवे उस इमाम सज्जाद वनान मेना मशन शाम ये कैसे वनुस आगा कुछ मुसीबत पे क्रूट नबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन छुट्टी लट वनान अच्छा ना 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 त्रेलट शुरू वनान बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन त्रशाम वनान आख वनुन बाजार शाह ब्याक वनुन अल्लाह दरबार शाह ब्याक वनुन जिंदान शाह योहाय जिंदान ये ज़ैनब कुबरास सलामुल्लाह अलैहा दबुक वतुनीर वनी सुना बोजार ए बाया बोजखना सैयद सबसा वनी वनान ए बाया बहमने मुसीबत ए बोजखना मेन मुसीबत मगर कार ये सठा वक्त पत दो भाग वतुनीर ज़ैनब छ दवान काश मेना मोत ये अब कित बठ नियर ये छम हुसैन सस टट कोर मगर अकि वक्त गो अत बदवानस मज वोत शोर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सदा दिवाल अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या प्याज बाबो सरसा लगाई बलाई ये आलम ज़ैनब कुबरान नवाब बोय अमार बाब सुल्तोक दे जुन दोख सारी गस वन जिंद नमा सदा ये बूजुन बाब बोय सुन गय कोकुन जान माल दो है ब्याज हुसैनो है ज़ैनब लगी बलाई सर हजरत इमाम हुसैन अंद अत कैद खानस मज क्या हुक्म कोड़ ज़ालिमन दबरो नूर अज़हरस हरकत मज नूर अज़हरस boy sindi sarasuy chasarda Hazreti Zeynep Kubra'sın esirimizi yad Nur Azharas Boy sünü sarasuy Çaşera
pode vatuk sare İmam Hüseyin'in atsi yukarı kit pode av sarı koş kardı. Ay İmam Hüseyin'in padişahı. Kaças tavfik aç Hazreti İmam Hüseyin'in sarıs keriliği alır. Yunu suyu sarı. Yakinen ki koyur Hazreti İmam Zeynul Abidin'in babı sefsar. Kapar moyubov adı babı sundu sar koça andar adı babı sundu sar. Babus'un sarçus kaçmaz. Nikah salatü Hazreti İmam Zeynul Abidin'in İsladı ruh zerten vayge darım konuyor Annen Pamucanan Hazreti İmam Zeynul Abidin'in Kâssada tutulak Dobrak popda do Şurada Hazreti İmam Zeynul Abidin Nuvar Babu Sultan Av Duymakta usul ölçü mutluyu ama bozan ölçüm kaydı Hazreti Zeynep Asibin kaydı İmam Hüseyin'in oy
خدایا پرد پینی تجی بوئی سائی بحال پروردگارا واسطو جی حضرت زینب کبرا سنن تمن ارسلن ہند واسطو جی جناب سکینہ سنن تمن ارسلن ہند یم اتقاد خانس مز کرک واسطو جی امام زین العابدین تم سفرک یس سفر خدا بہتر زانان کت پاک آستن دخلدن تائی کرمت یہ کوفک تو شامک سفر دپان ڈوک ڈوک اس پکان عالمک امام خدایا واسطو جی تم سفرک پروردگارا تمن ارسلن ہند یم گرن مز بیمار ہسپتالن مز بیمار مد نظر بیمار خطرناک بیمارن مز مبتلا پروردگارا یہ ساتھ مز گژھِ سارنٕے شفاء کلی عطا رب بین تھزِ بوے سایہِ بہار اما زادارانی حسین یم ساتھ حضرت زینب علیہ السلام بوز بے قرار گئی جناب زینب بہٕ وٕچھِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ دِیِو تسلی بوے کۄکس حضرت زینب کبراس وٕنہِ ما آسن حضرت زینب کبرا سٕنٛدِ تمہِ ذٔریعہٕ منٛز صدا گژھان تمہِ قبرِ منٛز صدا گژھان اے بوے صٲبا بیٚیہِ لٔجہِ یہِ فِدا اے اِقنا کُنہِ وتہِ بہٕ کرٕ ہا بیٚیہِ چون دیٖدار کیٛاہ کوٚر جناب زینبن حضرت زینب سٕنٛدِ بوے داجو آیے حضرت زینب تو تعظیم امام حسین سرس نسک قبیل دار ودی مانیو کیا کور جناب زینبن یم سات لاران آئی تو کیا وچھن حضرت امام زینب امام زین العابدین سن پچمس بوئس حضرت امام حسین ژوٚٹمُت سر فریادہ ما آسن دیُتمُت ووٚدمُت ما آسنس مالنیو یِتھے پٲٹھۍ بیٚنٮ۪ن سمکھنہِ یِوان چھا میانہِ حضرت زینب کبرا سۭتۍ یس توفیق آسہِ سُہ تۄہہِ تعظیٖم کیٛاہ ووٚدنس مالنیو زینبس مدینہ شام گوٚو بیٚنہِ بوے امار
Zeynep feryat divan. Açı Şam'ı fakir, az gayet beni Zeynep'i fakir. Ama Kavadan Hazreti Zeynep, adı teyze Sinas gördü. Ne Medine'nin Şam kumna, bayo, çapadı Şamlıcısına beni legiro, malino uçar.
benim bir kasar parşarım baymış Ramano. Çay 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 benim bir kasar Zincirlerle var marga